dano bejo and mama ya bando so be bread dano bejo mama ye type on ye tani benya osra in mind onya me dine me bi yita yesu e we dine me bi yita onya me dine me bi yita yesu e we dine me bi yita bini down we ba kaya bebo boy home bini down we ba kaya bebo boy home so beba no pa no. Ghana the Shmaima, Yamamunina Chin Anopay Eba SOMPA 106.5 FM Accra, you may dear friend Ghana today. Sabria Yatna CD and some more Adia him Adia Denchechi, Ewa Ghana home and Yababedi Comonia Bia Weni, now who dear Kosu Ghana and every Pemuya Bie, a Humana tour now so watch the wajine. It is a shade media be and a Ghana today Mudi Kaino, newspapers are Huduaba, trending stories, online stories, be a Fagana who dear. Sanopebia no Paupe baby, do a fiddy beto. Now who Ghana today and ne Ghana and Komobe and AKOSUA and ne Ghana day and AKOSUA now would do a feed na to SOMPA 106.5 FM Accra. Which me so a follow ye Facebook, your social media platform. No internet necessarily say e be a radio new in China. Would the only answer say Obeko SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Na would do a feed no. Ako na say what you need at tour and na say would the Akwako to Facebook page and na say YouTube no SOMPA FM live. Na wa share Ghana today na en sama hodo ye dia brem ye bedi dwan so ye beko dwa so na ne ma papa e wo ho no ye dia to mani motivation so e ka woni ma bebre na ka woni mum ye chance de me nkoma me adult children no akwa ba abedwafo me ma akwa ba o ye you so mo ma me na bibia boko de ye nyame adom boko mo ho so ayefe sister dwa woti fata wo pa natural hair ai na wa boke sira to so apam so wo jire kakraka no so fata and one no say jira o jira no e mu bite to say en why no o si mo jira na e mu bite wo ye tintin gram to say wa no pre o si jira na da wo ye tintin gram to say wa wow. Why you fight is a why? It be yet ya no so so. I just so. End point of your Otimisre. Saja adoporunya yas white no yes na fine. Come on. End point homeopathy clinic or mofa homeopathy so asan yare wo mo eboye chidoma no pay sanso ena time heba mesha edro no a edro a wono mo a na etu malaria so honam tutu a na abrewase no wo mo eboa na apam enwuma be ne ka ho bie ma anopai ye de dwumadie no ensom wo manfo anopai yankwa enye obia mu mofra no ka ho enti promosidofo aduane a wo mo aye ma mofra ye nya bie ni nti wo ka se yentete mankoda na ne ye di no ye titi no yon vita empanifo adane ahwa oh esanse nnuane nure ewo mu no yenya bi ye nkura bere mu a enkenye ni enye so ayete gram sa no am ko ti ebu agusi enti anopai de wono nso ye nhwehwe mu hunu yade ehunta ne ye nhunu ye na otu ase ekutaye mu mekane say 21st clinic siatica commandant wo mu kan ye ho anopai na nkrata no ene Ghana sede etie ne eduru waboboa no yo sede apam so kan na nyankola ne nko ana wo ma ye nhihya ma wo mpenifo no so ye beko hajia ho enti nkoda ni di yan vita na ye mpenifo no so ye de ni ache mu hajia ho ne akope local foods ni bi na ye wi ya peka sabia no maguso na chese bibia atimi akonkan enti nyumaku anopai wo mo so ya ye de apam ene mu nso mo na papers ben da wani mu na ensem a wo mo de aba me hu se chronicle breso sem nokre eda wani mu na de hibiem sana anopai Daily Democrat enso wa ha and afi the new publisher eno so publish na ne nyina no ambassador baba jama wati baby sent na for baby Adwoa Asare so daily guide by Daily Post and so post TB and the new weekend crusading guide
wo so ebaye. Okay, me wo daily graphic do bo krata no nti ani apam wo ma me fa daily graphic ma me wi ana wo de breso sem no because me gidi say chronicle no so anya bi obema ye verse of the day and so wa ma ye bi wa ma ye bi ye beba ne so na ma me fa daily graphic do bo krata no enhyanse na wo hwe ani mu ha wo de honorable Baba Jama aba beto say Baba Jama hot any a net chain hot kinky Baba Jama hot no was the president recalls him from diplomatic duties and special prosecutor any party na nkasa so wo probu vote buying allegations if it's wo manya pictures ni videos na minimum pam say wo pictures ni video me who delegate jai koko season madam we no hu sanka ye mo betimi agemo ade ekode no mo de akoto na no mo de delegates de asana mo tro no de ba be gina bedem unsa ade no niam ni bi wo ho a na ebi ye television no correct and ebi so ye mo ni anwa motorbike enti no ehon no wo ye den na untimi fancy eti ehon no kra de obi wo kra o je kra person oni cha picture ai me hu say ne waje no no me ba ye me ba no obi wa na enti no na eye apparent say ade no you obvious say untimi fancy eti party na ankasa no mo have videos ni pictures no enti party no enye Baba Jama nko na mo investigate no o mo se nya Baba Jama nko other delegates no other aspirants no other aspirants so yet so musu tuatua eti no esese ye investigate wo munya na asa Baba Jama de no na obvious and na de ama Baba Jama de no so Baba news kase ne se wono no Ghana's ambassador to Nigeria and a president say or your public officer it is so recall the position ne kuta no na oma foreign affairs ministry ne hwe akire na omo ye de obanti ono no de no we public ono nkwa ne the only public officer na wo aspirant nim tina ne de na ni aba ho and no de na anti ama presidency no so release statement ma Felix Kwacho for Sudan and Sasha ase no na esefata say na asam no pagya pa anti no no na ne mframa no agi baabi a no nti aye waso East NDC primaries no ne aba afa ho eno no eti vote by special prosecutors who investigate na special prosecutors say nye NDC nkwa no investigate wo mo or investigate MPP for so omo amaye omo de awie ko yanhye da anti bibia de but ono so say wano wotete say sikatua bi nso kokos just a yenya videos ne pictures ni ade te say wo mo ede no but eno so ya allegation aba special prosecutors say ono so wasom a wo hwehwe ni mienu nyina anti te say de Baba Jama na adwoe ebi busa say Ghana's ambassador to Nigeria ene say wo be ye MP ewo Ayawaso East no eno no nkofo ewe say emudie hi ne mudu say usi the entire nation name enwo Nigeria na wo ba be see a constituency bit is Ayawaso East no emudie eyede na Baba Jama be for go ambassador you know position no for because at the end of the day kranye vote buying investigation here enka wonya enka ne position no ye beje na wa ba be pre emrahye bedwade bre no it has enkrofo people are wondering say Adentina edi na wo MP ni muntia o jumaya ya te kura se munye de ai edi na MP e kawo mu MP enkrofo nyina da wo MP a obi e kwa yi a wo to nsa afre wo obi tu de bedin ana wo frɛ wo ama na ya asam MP enkrofo gi wo mu school fees ni ade na nka Ghana ban dem senior ai kai Ghana ban dem senior enka wo Nigeria wo ye ambassador Nigeria for bibia wo na be fa so Ghana for wo Nigeria chese bibia o nkrofo di ho nkomo e fa adani mienu no bi mu se we no na ano de but ade a binim ne sa adwa ewiase obi a wo ne priorities no correct ewiase no obi a wo ne priorities obi a wa de ehia no ono nanim die ntia ope emrahye bedwade bre no more than ambassadorial position wo nanim die ntia ebi ana to him no opese ne mamu no wosom na obi longo na otimi ye bibi de manam the possibility is there because why emrahye bedwaf ni pen e wa kwatia a wasom pen kopem say amase ebetu be yi ne to ase akonya de nsem bebre ni ade e bae nti wasom pen eti for him to desire
Mashebedwa dibre no ono nanim de wo hunu wo ho se bi ono no to him no bi a Ghana ambassador to Nigeria kwa kwatena office ya e de na abeye ji se na bi a president e ba Nigeria ana Ghana for mo ho no nya asem bi e bi a visa ne ade e bi kura no enye mo demand na bi nsusu a onim se oyem mashebedwani a enna ebi open ministerial position wo man na mu enti yenyan no egofo why must you leave this post for this one why but we are see obi awo ye say na anu ya nso na Trump kototopa ye to ho Nigeria anu de send me ho asia ekosui anwo no omo ka Islamic jihad ya me ampota na okotu ye na ekọ da ne mfiti eno nso betumi aka ho enti baba jama nkomo ne de eno na asase wo ha yes mum because free akwatia straight to ayawasu ECD yes sa once we heard numbers na what DBT late MP ne ye no so sa 32 votes and what the pa maame no ho enti wutimu say the course no de na edi say ekoso a ne course no de na edi say ekoso because nka e bia de omo kana ne de papers ne de aba ne eka bi e bia nka de esi na ensi a nka bia baba jama nka nko watonsuo because numbers no esua yes and adentinti no mo twen ya last minute ansa na oni omo de baba delegate for no ye de ma wo munti ase ho no a say ye bibi jaso yes it is a way they want to pass over to ama no enti na so say 32 votes 32 kakrebi na so wutimu say sa vote buy na man ka the possibility say kama yes say you for crap predict say ma me ni be win global info for ye and ka say ma me ni be nya that is what they said and the day of the voting nso no mo de yes and we finish hard the day of the voting na anu ode and na gap ni swa any ade ne de omusanto no fofrey the possibility is part in your investigation now say no delegate for na enya so omu ka say omu be ye omu ye the possibility say rerun besamba because ade no emu no ase niema bi ankoye na ho na vote buy no so visible we open na ye cheche buta ne boiled eggs nyina kosuane maku okay kosuane maku abam ya we what daily graphic the new publisher there no buy kosua ya se kare fefe mi ensa na gu esisi akire kosua ni mako ya no kosua ya de kosua na ye de mako na hye publisher say kosua ni mako baba jama in trouble to be honest emu oya that's a bit oh my God na pa tino abato na ye to no na enye ya dwene ne ye de to eye manipulation ye manipulative na o kai say ye call akwatia he ya yes for a by elections ya a bra papa e free mu lawyer e free mu wonim say ye interview nkrofo unsa sompa ye kopie ho Jeremiah Samson no call ho na afenso so opon checheku enso koi na abake enso koi ye ni omo gina ho say anopa no obegina ho say me nkoto nam say wo say an sika na ye chene ne de mai what is your man crofo 200 Ghana cedi 200 kopim so onu gina ho no ni 200 Ghana cedi ne beba tie onto na nye so ofari o gina nsentrofo anim ne wo ka eti say o man Ghana no ya eji atum say enye ya dwene ne ye de to aba wo abema a few people and be a wo share the policy will be there ba dodo no a sika wo ma mi sika dia na makoto aba ma wo ma mi sika dia na mento ne ento ne kina ba bia ye koi di adwase anhwe animu ni anhwe ensia no kwan a e asam kase de beba o eno se ya na ye beria bo se yakofa bola so ade bi dia ba unse na make say one share be kun so say NDC majority caucus calls for cancellation of Ayawaso unse the publisher the new publisher Ediaba the possibility is there because I will share 32 vote no a slight difference ni sakura the possibility is there pa say one shot NDC primary no because NDC for so man you madwuma ye wo fa bi de kire say ade wo man ye dey de kire say
by a primary see, a woman say, nay, a constituency be but adding to a near man quay the party in the by say, or more by investigation, or more yes, or more yes. And intina before about one said ye whom MPP 4D, and yes, of course, and your peace party po. In Shaya, election committee near and easy. I feed the notice say Jumana 1 year 2023 no. And yeah, recorded and yes, say I to vote tonight, yes, sissy will be in so way of course we anticipate ye real mom will be now. One more call ye nano, obia. Eba be ma congratulatory messages ni ade ma yanti so obi ase ye wie ma mo bi eno de mu agi yes your way yenim se wa we your way ma ye che ye me me o delegate inti e ba ma ka say na mo ko constituency den na no so ye ha de ade na bedru oti ho no kra no na ya ta ma na dru oti ase inti ye ade a ekoso me giri say the party ye hu ni sesia no ebema omube put thing because NDC ekon kase da wo I'm telling you adwa inti constituency ba ku na say ya inti me gidi say the AC way no aye red flag bi dia mom say aye mo so ayi east imponi na congress na di kase no nti ene aye say fifi kwete ne mpedifo agi atom so be investigate and na yeso say his excellency John Dramani Mahama ye mo na baso said he will see act swiftly one delay cry that say I don't tolerate nonsense because one what can say na memuomu no who scandal medical files or say we do be scapegoat what kind or say na memuomu no apotia na homate scandal eba files aba we do be scapegoat if you say well in the last chance in we mobia mfa for man the last chance as president ya pamu yeah, the corruption allegation in my brain and cocody and the confirm to the Kobokina. Any adina ball so bo. Any asama opportunity one person be joku with the correction. It will per se oja legacy to ho. Not that chin ye bunity in papa. Yes. One person wa you know, and his excellency John Dramani Mahama by and on per se Jidi Agana Funya she abatwa she unprecedented. Ebensi wo Ghana elections mu da. Sa gap na what she one in the opponent ebensi da Ghana for share his excellency John Dramani Mahama ni monyampa wo mo hye no monyamti sa gidie na o ma hye wo no minim say why na dwen say one person obema Ghana for nsa wo fom etina issue bi aba ya no act swiftly and I want ba ye no kra no won niema o de ba ye wo asset and liability no koka say ni say what the code of ethics esan by so we minister fa nsa be sha say we say ya me ye say o de hye by eni kwan say aban ka bia ye ko o shed wutimi say opese sa 4 years kakra na aka no na say akabe mfiensa otimi tutu ne niema ye no kono di Ghana see ansana reset no the Ghana see eti ebese na appointees no say when no man disappointed appointees no no man disappointed no okay say wa fra say brabe boa no na mamuo mu a men disappointed no if say wo share na dream papa e wo ni trim ne opese wo ye e de boa wo man no a share na appointees no wo man disappointed no wo mo make sure say adwen papa na e wo ni trim no 3 years na aka no wo be ye na chi ye kama na wo kwa Ghana for ade asem papa kai no who read the Bible no was see a good name is better than riches dimpa na hunya yes eye na mabu na aba na dimpa hia ye by Bible say a good name is better than riches would the papa to me a good name it to me open doors apona kese e dim papa it me open doors and sikan to me we bet me anya sikan so na wudi animonyam ampa because who shall Bible ye rich fool ye was sikani a wajimi no correct Bible na na koka say there was a rich fool or was sikabat wajimi enti a good name aye better obi wo ho a woni animonyam obi wa nanimonyam hia no enti onfa ho but Bible say a good name is better than riches enti say wonye sika bia na edin be na ye bowo mani hia wo men kasa be de men fa ho bi di obi abeka mo fa ho ni di obi abeka wo bra unim sa wo ye de ye sa wo ye de ye na se nipa bi bo di mbone kra no a enye hye
ene memfa woni de nipa beka because ma bomma dwene posem ebo abrabo papa ma boba dwene posem somsompa na manya katua pa ene de e make sense na emomu no memfa wodi obi abeka but wo ya de bone memfa wodi de obi abeka but wo chasa bone etiamra edi ensem na wo manfo wo edi ensem ye ba wudin sei so obi ba wudin no su a enya de papa okay obi ba wudin na odi awreho a enya de papa obi ba wudin na fe na osuro ehu abono a na enya de papa obi ba wudin na oba wudin na ye ne se wo ye jimifo a enya de papa esese wo ba wo bra in such a way says obi ba wudin a obeka nipa we ye nhira maame because nipa bia no the would be man in the river feel, but how you make the person feel, the room feeder. So will be feeling valuable, will be feeling respected, will be feeling important here. Nipan in the room feel that. Now, no actions will behavior, Emma would disrespect nipa, would despise nipa. Would yet see nipa fan would so one no kasa a hash, would me di or be what me be and no did part time one yene home. And no baba yet said ye sabio wunya e die kuta won nya din papa evi say bible said ye free wo mu ba no e fi na once wo fi die free wo mu ba no eti yemma ye din say ye obi bo die o ma udin ka say asemasi enka manhia no a he oye waboa mi o nipa we ma boa me papa na ma be mu obu said o si shame crying nipa we pa said we see ma me feeling important now the nipa kai wa eye watem didie bia wudi no eye wo disrespect bia wo de ma no nipa kai wa eye said we see bu nanim tia wo nante nipa so wo mu bia da bia me kasa apam na o de preko kasa na aka odin ho enti sa esumesi enti yesori ya no pay ya nyankopon ama ya de a chie ya yenya a new week ni a new brand new day a new month ni a new year so wo adwumam so wo fie so wo aware ase so wo asorim mayemma wudin papa wo bra wo bo abrabo papa na wo somsompa na wonya katua pa na woni hompo a ye kaiwa and asemasi de enka mehia no da bia me kasa apam me panyi bia me ne na ye adwuma atwamu da bia me kai no me salute no yes said you will see bunipa hey me hu bida said you will see who nipa or value nipa ma wo busa say hey our level a wadri wo level a wadri baby nyame ehira wa akondri na wotimi bunipa say wo ba form sa wotimi ba form say wotimi who nipa say hey to be honest na nyame nwanwa say nyame amana nko from da na wokoso amani friend mo nyam because of our o see na wi ase ne ma nyina de nyame value ye nipa o nyame wo value nipa sin bia ade ye important because o nyame ba asase su be wu ye no ma be wu amannua wo obewu ma nipa nokre o do nipa nti ene obefa akote bia to ne ho so beja ne ho basa ai wo pade awura na nka nyame de wo pade ai wotim ahene mu abofo de da wo fa wo pade wo asase yesu efi medo nipa ntia se do nyankopon do wi ase wo pade ai wo asase so abofo koto your majesty wo despise wo pade ai adan ai medo nipa ntia it me person be go to the extent to say yengu manimu ase yentete ntasuo ngu me so yam me na me fo mo bonne na me fa me tene ncha wo mo ai opede yi enipa eh na timi do nipa sei just nipa sombo ei enti babia nyame do be fa wo hie nipa bia ma wo feeli said ye nyame ma wo feeli okay if say wo value nipa na chese wo value nyame if say nyame bo nipa said suban ne seso wase nyame a wo hu no na ase wo do no na wo nu a wo hu no na ase wo ta no o nyame a wo hu no wo so wo do no na wunua wusia no anyame so wabɔ ne se ne suba ne seso no ona ata no ne ne wunim nya sorry kwa woni do dabe woni do eti wo month of love nso yemfa odo nante eti we de ayi mampanyi edi pa ho hia esi ahonya eti din papa a wo penti no wo mpene ho asem ti wo se baba unu nkosia ne Mompo me baby ntina. Edi aba we daily graphic akra wo mu amedi aba to aso maye. Mo maame na wanya fa no mekọ chronicle so de na yenya bo akosua ni makoyi me no mransa.
the new publisher the Bokrata and was say hide nothing, fear nothing to no one for BNC and won't through here. What the Yoruba man for near Babe to actually. Now, so one main dear, one you have because Mr. Beautiful. And he many boss work carries, Mr. Beautiful, when your appointment, Anna, Nami Hukus Yanimakuno, Baba Jama in trouble, no, say, Adnaika, Sandy Womudino, Adanasan, oh, but this ain't gonna be mano, because Yanimaku, and no one more channel for near the Atuasian. A fair one way to get flash screen TV in the Bobo or Munche Moy be so sonny. What say it's near for him, OSP him. Sada ena ambassador tumi ane kutana no nso mampani age ede afiri ne nsem ni nyina nso no na yura babaja ma wo defend kala TV a wode ma voters no na ase no wode aba beto ase kini ye ma hwehwe sa abato num afi wode ba ku bi nso abeto asamfoni de ase chobos bi si table so no we de eye tetisifu ni bi de wo mo de net na ayo no ya mfana mafamu yi ye de ton pan no na hwede wo gina ho ni din was a focus on Baumia's vision for Ghana, not needless gossip. After marking neck. Now, for near Wamko, you buy no yet. We bra no what primary, basic hono. Nymphony, and I wash and cello what it. I said, Nika Catro, say, ne AKOSUA. Pan on and no water on. What the Majri firm and pay was a young Alexander Afenyo marking, which was some for the new publisher, the Bokrata no echi. Ano pay ye boso ediama etiefo papa bia wo mutie fidikesi yewra mayor market ni papo alote said the nani asi abere se wobeduma mankran ba bia tifru ban na wo mu a eye fi no ho adwuma nso no de wo ye mahwanhwan de wo mpepa ne nsa kwanti wo se 400 Ghana cedis edu ba bi no wo mu boso se katua ye gini na enya mai kura wote wo no wo tie sumpe ka na wo no akura wa fere enti 800 Ghana cedis watum na no watum mu se no behwe ase ho se de bi no ma no aye se possible no se yatum de amonto ya nso adim enkra de na wo matum enti anopay the new publisher which had the abade papa no mfuni ababe to akire di mpa yesa na hunya wo sere kama pa eno nso na edaha ya ye boso bi ediama yetiefo ni nyina ye ayawa so abato no majority leader yura mama yarega mfuni ne edaha yi womo emegusu a womo frese abana be ya womo ntwama yensa nso no foforo eno ho asem nso the new publisher anopay wa publish it yura Peter Boa mo tukuno wo afofi mu yakase kura APM wo say aban no wonye ye kura 180,000 hectares ekanu mako empem wo hadu wotwe waje ede ba bedua kubi se de be na wo mai eba se de ye nom no ye benya hoden wo mu na enu achi sika nso besan ba yebotom na eno na no pai krata na atwa ba ye de bi etoso na wode aboso kanfo wo mo ensama ba betum na wo mo de ne se vat foforo bi aba na se wo mo nkase wo ntiri hu anhweye wo mbeyi wo mo yibone akua batista pa aboso kan spare pass dealers threaten strike over new vat regime anopay eno ye de watwa to ho kokobot CEO woguso epa akuafo chew so wodi obesre mu ada enya na ebone so paso pa nwoma so no enya no mudo ye ni ye muntia mo hwa se kokoi aban bia nya bi da the whole Ghana free se wi asase afi na kokoi akuafo mo tede ntumu aba enhyehyɛ ahodo nso ewokua ho no munya ho emfaso mampani mahama kureya na enche bia swollen shoot disease sa ne na de asuku no mba no koko ahonhono ya de no wotwa koko ni nyina agumamudua no foforo ofa ahoka no ese esomfaso no bi ni se wato koko num enti wo de munkutam nkakra akra se tie bia sika beba anopai eno na woni mpanimfo adi ahia wo ka se wo monko kan kire Ghana fo na emom wo mo a no wo mo hye abrofo wo mse tie bia no wo mo di kasasie ye bema sika aba eno nso ho asem na ye de tusui Czech Republic fuels Ghana Industrial Revolution Czech fo nso ni wo mo se Ghana se de yesi boye ho mpem ne ye pese ye bi bia e wo man mu no wo mo nso fo aso wo mo taye chi papa na wo mbehye mo kena ni nyina na ano se uhu se Gold Coast Refinery one ma refine gold di kan kura ya emfaso e be free mo aba ne ye pintire se ye mfa nkwa ama no ne biu eno na check for se wo mo nso bedom aso yasene bi ane niema atimi agina yie na okokrata fa etoso du a
member of our great party, thank you. Adaji Mahmoud Bebo Baumieni, Woda Sonomanase, say Moto Abano Edemano, delegacy for, na was the Aka Children Dawson, and year 2028. Said the Nano, Mutu, one another Danko Kufuado, Sabanche, pro homa, Wamubi Bian Cabankesi Muno, 2028, Munyasa, na Sonon Samra Nefin, and Niswadi Hunu Papa, na Jim Pano, one far Emramo. Affected areas in ECG planned maintenance between February 8th and 13th. And pay new publisher or publish it. Babia, Electricity Company of Ghana, Woman see now, Womu Ebeka Womu shall say another a trauma kwesi bosumire etoso de du enamiensa. Na more baby to say pon amon twen and a bit me about team my nom any boalish for Ebiana or a champion junction easily gone. And I say Oponglo town a nyina ebeba ho ukuada ende na ye keka colleague side nom estate afa ho community 6 ni 8 ni 9 newly grown hills ho chairman junction SDA NFA ankonam farms ho nyina ankonam ho nyina ebibeka won enti we the new publisher sister Adwoa yemfa daily guide entwa so na ukokrata fa to so miensa mi se baba jama asem ne de yakum nti yensan emboso akomadan nananom empenifo a ewo ho no ne omanfo a ete ho akomadan ne afrancho ne nyina no ewo ofin so north mensin no emu wasante mantemo ye kasei wo tro enkrata akoma asante mantemo so afo onyamfo Dr. Frank Amoakohene se wo matetete sa ban 24-hour economy market ya ye chichechiche yi yese wo mo de ye de ko nkenkensu en wo mo se wo mo mpene nyenti a wo mo mpene nyina ne se DC ye wo mpotem ho oronyamfo season ofosu e champion yese wo no ena wo hye kire dindindin se kwan bia so nkenkensu ne ye de beko wo mo so kire mu se akoma dane afrancho ho wo ahwa adwuma a wo mo ye ho entosi a ye di wo nkran ha nyina dodo no ehɔ ne firiba enti adenti na bibi sei ebekɔ so ayemmeye wo ho na mmoa manyuma emma na adwadie ho sem so no entimi nkonkan mo manfo dodo no a enya so mfa so enti wo mo se Dr. Frank Amoakohene wo mfa ne nan entie mu bi se de be ya asemi wo mbetimi apɛ ne pomasibre na ene AKOSUA cartoon a wode baaye no efa Kotoka airport renaming no ho wo se renaming 2026 don't try ena woda ha ba wo hwemfonyini ya eda ha ni space ne eche no ehye no a na we de Dr. Nyaho Tamakulu ni mfonyini ena eda ha yi enti enne cartoon AKOSUA ede baaye eno no na ye kwokratafa etoso ensia ewo daily guide mu a wode aba yese aban ehye yese state security agencies ewo man mu nka womo empabo a yede ma womo ehye no womo nton free di hokfo ho footwear division no na eno na dodo no a echire mu esebesi enesa directive na aban de aba no wo mo mpese wo mbe yu wo mo da so import empaboa ya abambofo no ehye no ye import ba o man mu enti empenifo a eda factory no ano board chair Dr. Kaolai wono na nefonyi da nani bra bre no wo se saa ade no de yade ama adwuma na wo mo operations no ekọ form kra enti management a eda adwumakuo no ano eye Kumasi shoe factory saa na ye frɛ no dodo no anim no wo mo se aban directive o de baaye no state security agencies no wo mu ni so enti won hwɛ no wonye hu bibi ehu asɛm enso ewo kratafa etoso ensia na abrantie bia ye frɛ no Emmanuel Wusu Bonsu nanso wo ba industry entertainment ni mu edi adodo no a enim no ye One Love Kubolo na we release 1 minute freestyle bi ya enu nyina fa galamsey ensem ho wo se wo sro mampani John Dramani Mahama se galamsey na wo so ho kwa se wo ba wo be ye ho adwuma no opanacho galamsey ne da so a ekoso na wo no gidi se enipa bi e wo aban mu no dodo no akra ta akire e na saa de ne yentimi ntu ase enti so mampanyi betie na wa ye ho adwuma de a ene yade a ebetimi abo eno so eho asem e wo hanum se Cocoa Board panyini Dr. Randy Abe ese ekuafo wo sremu ara munya abotre aban e yen hwehwe se de be ya wo betimi atwia moka katafa to so dubako e wo daily guide mu omampani John Dramani Mahama ahye Minerals Commission for se ni manim ya wo mani aso ye hwensase ensem so wo mo hwe se University of Mines and Technology eye UMAT for ye be ma wo mo license
said the beya one besha see operate small scale miners enti eno so ho asem directive no what the tuja wa bra na UMAT for womu di womu 18th special congregation ede ama 55th postgraduate degrees for no ena omampani ede sa ensem no etuja me the way sorry so e wo daily guide mu yesi ukopie mu e wo atwuma jeche Methodist JHS ya eno no e wo Asante Mantamu a eye February ni da etoso enan no wo mo horoma no manfo frɛ aprosifo se wo mahunu se akoda botofo bi ya wo ye baby cry nso wo sha ne honam akwa no nyina ba fully grown fetus obi akọ yi na to janai bia bi mu a ewo empotam ho enti wo mo frɛ bambofo ma wo mo koye ampampa wo mo koye na ya de si bibi etisa no asi na wo hwemfo yin na da ha no ya ble animu kakra sanse ya de bia na ya ahomete ne no manfo etimpotam wo bisa de be ma wo bi se akoda na nyi wo hu ne nsa ne nan ne bibi atuatua ho a maame bi ayesa de akwakoto wo nti bambofo ye nhwehwemu wo sa ensem no ho anope daily guy de obokrata no so ensem ni bia wo de bae eno okay memfa de obokrata bi emra na de wo ye friend no the observer na the observer no wo hwe animu ha o CNDC majority caucus demands annulment sanctions in Ayawasu East primaries intino omo se yentwam na yensanfa asotwen so enka ho we the observer de obokrata no ena empanifo special prosecutor so sa vote buying na ebi mususu se ebi susi wo MPP mu eti both NDC ni MPP na wo so obe investigate wo mu nyina ena honorable Amakofibua arrives in South Africa for key mining conference. Ono so ko no akwa ama bibia akoso. Aboso kan spare parts dealers wo mo so strike no wo kan no mo se wo matese ye se VAT no ye tum dia ko 20% dia besense wo mo kom. Enti aboso kan spare parts dealers threatened strike over 20% VAT. Omo tiasia enye yi omo metua se sika no emma ban. Eti abase de megiri se ye maame jare obehwe no watu ho na mo no no makansa na strike no abaso na nkofa wo ha obia emma nansen aboso kan wo ma wo news no mu pa afi de wo madwi wo mo ho ebi ye bi nye na no ye se wo mate so na no ye se wo monte so nsem bebre eti ho asam no de obokrata ye friend the observer ono nso e de ababa beto na wo hwe Daily Graphic na story bi wa Ghana to host 40 under 40 Africa Awards. Womo ye under 40. Omo aye omo achieve niema bi. Omo pese womo ebo womo abaso. Said be ya niema be koso amaye. Secure funding to purchase 300,000 tons of cocoa. Buyers Association to government. Cocoa board assures of swift action. Na sa same way nkomo we de bi adachi na ebedi. Say afibia ye kwa kotokoku ya. This yekobobosia na ye ato saa de no mente ase da bia yekobobosia na ye de ababa beto kokoo na firi akuafo nchen na akire yakwa kutua enti cocoa board no da be no mbenya sika na omo ato omo kokoo no makoton no se de omo ankasa pe ehun no so eno so ya semsebe so was it and say mu Ghana cocoa no wo de call international market a wo mo mpeso wo mbeto because ne boy din dodo nenso ye papa ne boy din wo de toto other countries na wo de eba na enti wo mo so sha de ebeboa wo mo no ena wo moto okay enti ni nyina ka ho bi na ye wo mo bre wo kukubo na wo she inside African so Catholic Pope Leo the 14th wose basabasa ye koso Nigeria na wate say jihadists for Islamic jihadists or Masorietia Christians and answer Christopher was the northern part of the country and he was say Brownson say end some violence against them ama ho asam no empanifo achechemu ama wo share inside Africa or also e de ho asam aba and His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo affirms Commonwealth solidarity with Bangladesh. Commonwealth Observer Group, almost say Bangladesh or Mati near SC, and a forthcoming parliamentary elections and a referendum. And Nam Swama Sakasakani Mabibri SC na Commonwealth Fonso, or Manikuhu,
so mo be hye ama ba bia sese ye de to no ye de ato ena enfranto enti apamomfa kakramra na yemie phone lines na etifo mo ye mobo de aka no so tew na etifo emrem apam ne adwoa wi a lines e de ye adwuma no eye 0260196064 ena 0260196065 0260196064 ena 0260196065 apam yenko bobo so ne yenko mo ene ma me the chronicle da bokrata ni na wo se ne ya yenka apam foforo num asomafo no nyuma etire yedu nkono yi mo adu no ennum mama sak baba jama wo de abetoa on de sa no wo kan no na yewura mo da mu shinso ene kasei wono ene yesiwo edema telese wose se ye kase single market ewa bibimamu a eno ne muaye no ene betimi aboa ma bibirim yetimi epaja na yenso ye yedie pono no abue anopei the chronicle da bokrata de wo twade baaye no repeat aboa ma otuku no mfoni ne da hai na eno nso kube ne dua ne mfaso ewo so no ne wanya adaje bibie so nti kokkrata fa etoso nso a asem no wo ho afi yete ne nkachu ai se wo special office of the president special initiative no baby honorable Emmanuel Kwadwoje kumwo no ho no wo ye adwuma enti sese wakasa ye wura pitabo amano no ebio ai wasanso de ababetoa na wode ye wura Amos Rosely ayini ne se na neba wono ena ne mfoni wo hai na ye keka so okwa wo yin ne mpotamu a titru ene nyankamam omo se ehode wo mbeka ne pray say ye topa ye pa ebreda so na wo mo time bomb ni nyina ye na na mahensem anopai chronicle amfansie watwa e de ababeto bia ye boso e de ama yetiefo na agrada ruling undermines deterrence say kwakwaza anopai wo de agrada mfuni ababeto na se yate ne nna no so ewo neduafie num ne ho ade ne binum asase wo mo etutu mu atu anopai kwakwaza anso aka bi ya chronicle da bokrata infancy watwa bi na wode aba ema ya ade pa editorial ne na ekon se wato aprafo no wo mo akatuam na yemo mayor ene ne dom abaso afoforo aka nso wo mo hwe ne wo mo nsua na ene se ba bi gi 400 ba bi gi 150 Ghana cedis e bi gi 180 nom ne ho ade nti se ya to ahade mu a wo mo nso ntum na wo mo tumu a e be ye na Christo Asafo Missions ena wono nso aye donation dia ma Sewa Health Center anopai eda hakrata na mfansie watwa ede aba sana National Entrepreneurship for no nso asante mantemu wo mo first batch beneficiaries no wono nsa kan wo made ehomfoni ne wo hai de onya headryer nyai de onya afidie de pamade ene enema hodo a ne bo no esom sede etie ya anopai krata na atwade abache se eno nso eya akwampona Ghana efa so na eja atumi epaja ye boso ediama yetiefo na yewura tinebu we Nigerian dairy wakwakohia Kenchas ewo UK abrochimamu sabire baba jama de adwuma na to ho no ono nso nam a oguso a ebo ahofoforo eno eda ha bia ye boso ediama yetiefo chronicle de bokrata de wode baaye bi eno no akuafo no de wobekoso wa pamochew se monom nso ntwen pese tie bia wo mugu ahomboa so musika no ebeba yerarande be neka na owura atoba afọ sen nso mfoni wo ha na efe ekuani a wonunu ne kokom na de emagu ho ekoko nase wono nso wo motwa ehomfoni na wode aba betum chronicle de bokrata aba wo moto wo Japan wode Japan prime minister Sanai Takaichi wode mfoni aba beto achesewo enkunim no wonua na edi ohamnchemu aduoso de watimi asesa ede abonebo ye no nso ye boso ede amatiefo a wo mutie sompa afidikese de chronicle wode baaye bi eno no majo ato aso na fe yenwi the Ghanaian publisher mi sensem krono adodo no a eno wode aba na Owura Gabi Asare Ochreda kon enso ekopie mu ewo enano Africa Prosperity Dialogue ya wo mode hyehyɛ so na nasɛm a wo ka nyina ene sɛ betimi aboa ma adwadie ho nsɛm akoye ewo abibrem ha no borderless Africa no eno ene beboa borderless Africa eno ne beboa sɛ empepi na mani bi wo hɔ no mu a wo kɔ hɔ no mu a enye chinchine twan visa nsɛm tare ne ade sa na wo wo industry no mu no na wo mo ebre enti sɛ ebri bi bedru na amaman ahodo na no sei yifo de ba yi
country ni kura Zambia. Aha, Zambia for the ba ye ne ke che say bebre wo ho no mu aban ni betimi aye na wo mo so wo business mu no etimi aboa ma sa adwumadi no Canada ni US no mo nso nkasa na free say ye sha se free okay enti ye Africa de ni wi ane ye de kwa no enti ho asem wo hanu say ye ropon kroma or ye ranking member o may mashebedwam economy and development committee no what they are to just say 24-hour economy authority bill ya na no wo mo pass yi mi pa cho wo say enye no ne ba be create nyuma wo mai mu nti wo mo mani age ebo se ni ade no wo say so wo mo ba fom kra na ade no kra 24-hour economy no aban ne hye da ma ye mekireke nim ba bia ade poten a wo mo de ye ene ho nkro ne ba eho asem enso e wa hanum sei na ye kire mu ese Parliament Immunization Caucus launched to strengthen Ghana's vaccine financing. Enti say ye cra vaccine sakodo e de abo memu ya na sikasem no e wo fom enu nti wo mu e kire mu say caucus no kwambra minta akando ya o yeso afo ye o sharpum dinsem so no na e champion ni sa initiative no na etimi aboa ama sikasem no wo mu apekwan ya wo de beso asene apomdin ho nsem so etimi apagya e wo memu. AIDS Commission inaugurate regional committee to strengthen HIV response. Enti ho asem so anope kratai e de aba na nukuada ene wo mkoye sa meeting no pa osa committee no ho entoma se na nsem HIV ne de yade se da ye kan wasem so da numbers no kwa na ekosoro enti yesase wo mohwe na wo mtimi etu ho anamo enti anope the Ghanaian publisher and Semibia were by Daily Post and afe the New Weekend Crusading Guide Baba Jamal and sensem no an womo so womo afebia womo diaba medase apam ene ADWOA ASARE apam dada ene ADWOA ASARE na mote womo kan tie braso se ye tiefo nso ye ne mo ekọ nakrana na ye famo kama ye lines ye di ye adwuma no 0260 196064 and 0260 196065 0260 196064 and 0260 196065 and de wonya ba na at the time na atoso na washa no nso ama 1 minute 30 seconds na afi wawie na afi ya toaso eti yemfa ne wadi kan aba na yenko yenim kama pa hello Hello, AKOSUA. Yes. Pacho SOMPA techima original Paul Nyame. Yo, original Paul bibia boko de. AKOSUA yankopo adumo mechia papa one amne yenwa ba na okamo ho nyina ADWOA yedase mayentie wanopai. Nyame nchia mo po. AKOSUA de asam kakra meka na se. Eto dan simbo no koso Ghana ha sabio. Enzenjira vo AKOSUA mo ka ho bi. Ana se FM station wo mem ka ho bi. Ede be ntira. Bi NGC. Ede se mo na mama wo maji din o. Se radio station wo mem start the BND so mu da mo ka. O man so ga pu mu. Because they say ya hwe be dum be sabi. O mbe yi o man panyi da wo ngusu kura yi nyem ga so o mbe yi. Aman panyimfo yi ampanyimfo mu yo mombo amammo ye husu nyina ye sabi binum sika o mu kwaje o. Eto abas. Anja ko dem de nte de sa adi na pie ye hunu first no. Na nipa menu mi asabi kwaje ses kan nom da so mbotom. Na wo modi ene no obi ani ate hu se na das ma kwaje ska ba ena wontimi nka mi ensa nka bi ma yenya bi ene na de ba me meje me de SOMPA FM ene kwa ma ye hunu no bi kana chema wa pa endi mi slega na po de abraso se yempe ni pe da to abama na ye tuma sika ebinum sabio wo ma wo mu mpa bra bi emo kwaje ska nkoyi ni maye na ye nye hwe de akoma pe obi be jana si anfes ka na yi na ya to do ma sa nipa no na sa wo sa ngwa ndo metina bo amambo na do no abo ka de mate wo 1 minute 30 seconds no aso ye nye ne sa hello mini aba nyame asum drinka enka won so pa mini aba na mehia ne mediane na na pa nyame frefre ni bo town ye ma me television woni wo to chi apa mate ye ti aka me kan ebe de se obenwo se nipa we ya yinu na wan tuaska wo ye de obetua transport nipa no de be to aba nti emla bi ni ebe hihya to ebe bo ama ye politics na timadi mu a ye na ye nkam both MPP na NDC ni de obi no obetima ka chi won tua that ye mfa mlanto won be bia nkoyi sabre na me boy yura John the money Muhammad Bato ese wo yi yura Kofi Amaboa no wanu no ho because so hwa sabre ya ensam trofo bia kututwa nsuo no de we nsuo no ani tiba ene ye kire yura Kofi Amaboa so nyere no ho na dwumaden na oye no
one in the team, no money, the money, you might be almost for being come more. Now, a near money, the so ye because Osha. Say, on my no such in Nasa, ya, in for granted, baby in Yaba, and me and in Nayan at the edge. Yes, you say, ya, in funny, the cooking soon, ya, Benham. And the home idea, you say, or company, not your hopper, and you will confirm more about so, Juma. And Timu, no money, Juma, papa. Osha Sabri, you got to $14 a bar for me, and the fool work off from you, I can't. And for this cracker, but she is kind of unkitan physical, but she's car cried up with him. I don't hear you crash some more than no money for anything. How many years now, bed, that's why. That's about for my get the funny be so I know some sitting your muscle. Yes, you're not feeling normal yet because you Mate Medase with time and one so from 0260196064 and 0260196065. Hello. Good morning, I was here. Good morning, mommy. Awe sofu mame dome asompa kamidini. Ayo sofu mame dome sompa mayintie wanopeye. Ano pemi fenke modern fama honorable Mevisa wakubitu. Na nukondo adoko sieni jano pe na kusia. Hey, wukwando kosiane makoibi. Ano mako. Eni eseni isa baba jama makosiane mako aye popular mode ya sedi mampanyin so amafugu. Eno so aye popular no. Eni ye nyina ye tofugu ne nhya na ye nwi kosua no ngusu e sedi nyina ebebo local market no. Eti eni anopa nu abi e. Kono akosua ni bi. Ana gise bukono abi da akame to baba jama de eni bi o. O se no ma bo modern hwan no di mako ni green red shame. Hey baba jama we too much. Otawo beso ate fa so mama dome otawo enche beso. Yeah, kaya democracy me ya video because especially course na no memenda. Awa to Eastern question in front na mo parliament na community veto de bino. Be ya some de amount mine. It is say ya baba ko election. So na ombeto abanu sitore wakate omudimani bi asa na oma kote tantia koto ba ade ne disi Mate medase mema foforo so emra 0260196064 and 0260196065 aha aye SOMPA 106.5 FM akra brepemu so madwenche ne bekin kan e wo social media platform na hello. Good morning menyaba. Good morning minia ben meshiani. Ebe am bitu kwabenya. Yo ebe 1 minute 30 seconds yenkwai. Medase. Mama mi akwenye mami tia mi enti lugu anano pe. Ami nchia Honorable Agbo of Ga East. Se odi shishye power by ne odi transport aye apa domi crossing ne ukwa traffic no. So atia ma pa ni djuma fufuro o ye ni drip ya Yankopon. Na men kan che NDC delegate say the dewa the Osman alias Aboji said the dewa na de neko. The mekitua Oma entuma nombwa Honorable Lipima Kugo na the Jumano implement anything. Mingaba in the end this and for the Omon who say NDC party the probity and accountability in the end to socket that so you say Yanoma corruption it will do come to the Kumwa yet to Chimiama or molestation and no one thing yet just on the primary school presidential flag barrage to be able to Mamin da NDC in the first and no one share at one Sanyamani ever told Japana ya form committee of investigating again. Now wow who be can young pound window. When I have to run FM Democrat and Chinyamati. It's Madame Telephone or my idea but the same issue because essentially election every time they are other inducement. That is car to talk unless I did get to a bomb or be an but it's make Mate medase wawie mema obi fofromra eye 0260196064 and 0260196065 aha eye SOMPA 106.5 FM akra. Hello. Hello, good morning. Good morning mini abema ben meshia na nopai. But we SOMPA kwashema. Yo yeboa. Yes ma. Mate yeboa yenkwai. We dey asa mecho nkache. Ai. Okay, that's the bia find there. Nyamia dum bibia boko yenko. Medical can you see why I was
Senke MPP na koye ya enkene anope inkra NDC figure for so the umbe sujegu yeso ene mo chekusia no mo 2020 na motorbike e dey be common MP na the presidency dey 2028 ene mo ene agency nyina ko pe uba bi ni echu because also mo my car asanya koto aban not pay way na enke MPP na koye ya asa dewi enke ne yenya aso already so ena ma me second na yimesre enye we bat mesre if you have to a vin lady mesre MPP premise no ya to yi eti they so discussing the MPP no akofre obi Kennedy fashion daumia fashion na se bi oni pa no kasa ma party no na de bia no afre na mu yes program no dia be se gwa betuto IMP na teacher party mesre MPP a MDC aban no wa ban eti program no focus so e wo NDC aban so ni dia ya se man if you have to mesre ni di fe wo US asema me kribia obi gati aka atro me pasewa me dance yemfa ensie ya ebesre se ebia centroni bi eye bibi wo ba bi na se wani enye ho a na wakosa platform no so na wakwa ye na de toso biem central for ye dwumadie no ye wo before ye wo during and ye sanso after eye adwuma se bibi eba be koso ye di hu nkomo ade na koso ye di na ye wie nsu ye di hu nkomo nse dwuma na ma ye kwan se ye yesa it is a centroni bi yesa na onye mfom so bia ba mesre se wo ba platform yi so nkomo na ye di wa ha no na waka ho asem de esi wo ba bi de eya na wakọ no akwa yi wo ma no hello me ba chomi ni aba ma be na me hia ni AKOSUA nshira yes ba cho efo kasa yo efo wo 1 minute 30 seconds yenko the best start we here say we bet you guys 2 minutes my because the me my room I will be about just 1 minute 30 seconds there the ka efo nka wo sha se kan ya nka wawie titwa so say the chair Dr. Mahmoud Bawumia and I just go be ani Chris Lloyd AKOSUA anopai ba cho wo TV ebi ani o nka wasem na wo nko TV a wo busa me wasem bi say ye TV tira bi say say ka wo pe bi da wo do ni afi a tire asema me kan say ye buy ebe buy dollar ya kisu kasi and let me hear o se koko farmers su AKOSUA ya transfer Ghana and then se ko be Catholic Ghana for me say ufa bi chi ya di na kokoro no to ma wo 3000 wo bi wuni ya se kira bro say 9000 90 million kitisika and ufa ko ba na wa be kisu no mo 3000 and then you see upa by the end of the month and this kokoro be tisu kra less than ufa the price. I'm telling you. When children of me as you now, we are saying transfer. What we say, efficacy we are here. We say a day, and then it's over to Coco. So, what you mean? That you are not in Casabe. The Spanish was here, and never did because I'm comfortable in your city. Me dance se wo de wadwenkyere aba ahaya SOMPA 106.5 FM akra ye gye yeti fo adwenkyere efa Ghana today enkoma ye di ye ene nsamo edi him edi ade nkyehye wo Ghana trending stories ni social media platforms 0260196064 and 0260196065 wonu aba AKOSUA ADWOA AKOSUA nhyira me ne ADWOA ASARE na APAM DADAA ene yesomo no pay hello me ba cho me nua ba na me hia ni ya SOMPA kaswa ayo SOMPA kaswa mayenkwe so awode woni de se wa bawo o wa nkai me ko man kra wo awode woni de se wa sen aba akwa mejo so pa SOMPA kaswa ma fe ozo yenko ni aba wangu da would buy na delegate ni ye no ya de ba ko pe na betumi esi ano kwan ni ebetumi esi ano kwan no se se ni ekoso o baba jama na ye yi the delegate and o mukokodi TV ni fridge ni moto no ni ese constitution no yi ne se omutu aba no so omu pe MPP kura omutu aba no di ma independent a wo begina because wo wa kwakodi TV o mi ma nya bi intimi sankonko to ma wo nipa no ba wasin akọ nche ma na boa eye simple as that muntuma independent SOMPA FM muntuma independent anu be hu sebi o ni foolish man ana ni foolish woman awaye na yesu anu masin akoto di amawo
nti tem bia no wo mu bu constituency no mu amu mu no wo mu bu mu limtia tuma ni tua so akɔgye TV oni na busia nkoto ma no na musumuntuma independent se mu mpese mu betu ama ni obegyina wo MPP a mate medase aye sompa kaswa wadwenkyira wode aba hello Abahi ma na panya mi afu bi nkawo enka won so pa me nua be ma be na mehia na no pay Dake we wa unu abe ma na amwako aboagye a mekata fi boy ewo ayensu an constituency mate wo 1 minute 30 seconds me enko ye tia ayensu an fo nyina mate didika ma mincha income national chairman yewa honorable boachi ejakon let's MPP pay for the party admin is really coming in nyam obita kan kwani serious honorable boachi the big party no dia konkunu gym Emiaba, the AKOSUA all about the Marcos and Negana for Kawasami. Let's say before the only one in free. Who your MP communicator, wait a Makabi. Because the AKOSUA our MP Timono, I think the AKOSUA our is that I'm going to which is a TV. MP with a Yakob time and Akoy presidential candidate. Oh, content dealing. If you could chat, if you could a fish, I can scan on. If you could chat 5,000. Some Mimi may hypocrite. Why you do one party more over the can want them. The may the say I was set party class to say. And that is you can do with the party anymore. Yama of Biokta or your party or the party card be and go to and kill the only party. I'm going to say thanks for someone as we can. The Yayan Sabia is in February 2000 now. If you don't get a to Aka. Now we are going to another promise and you'll be able to be a party now. A bit of guarantee, a bit of guarantee, throughout the country. You put something thousand. If you be able to reach 500 guarantee for each delegate. Mate medase obreno aso 0260196064 and 0260196065 aha SOMPA 106.5 FM Accra. Mini aba na mehia ni memo akwaba. Good morning, APC we got the abede to Kabeka. Yo, 1 minute 30 seconds yenko. We catch first to kwati say so let's read Emma on gather communicators no mo ko agwakata we chebi one akoko asafo one akoko SOMPA aboagye any MPP for akọ gather platform aka somte mama ye nipa bwani ko we otwamka na akoko platform so eka tia first to kwati sisa communicators na mo kata na mo ko check platform mo me japa me shebu fuku ase papa jama ko che sika akoche TV incident mo ko ite na me sum we politics anya na sumo we catch am the 20 mo kaya dia apart me see 20 mo shen kwa too much and mo kata mo ko we one baba jama election mo ko se many beti ale baba jama ana why then MP4 ko what to tell kasa na special protector put that is not rubber because MP4 by and also caution and to provide them budget yeah and to for we show you papa me catch them we are shame too much for Mate medase ode aba aha SOMPA 106.5 FM Accra 0260196064 and 0260196065 hello Ledo Bemena Ledo akwaba meji usu na utu kwan na wankra ukun oh yes na me de me twitwim pa na me dane sa anye bia minim sa anye bia December no me ma omoni anwantim no se mini hwa e betimi asorto out manu be be fine ni mo misisi na mo enye fine me ba jo ma mi dio ye da ti we yo ni an na ukun no kre asan ka Africa so e dia for my pili tutu na wa na mi jira family achama tu so ja ro ko ni di shi ye maintain na mi cha kuka eke kufa kuma dijbe Abdullah Sakra Joe Ashama oko communication omunkai no ana Mr Brown oba pa enye beebie ensi wo beebia da se koku ya tiso ye ti koku so
ana sɛ ne koko akuafo so yɛntua mo kaa monya botere na emu nsunsuanso sɛ mo wɔ biara mfa mu abanya yitwa mu na nakufo ado ne MPP for because this year omukɔgye with 14,000 metric tons sika omukɔgye this year no one seed improvement tia enti ɛsɛ ka ne nyina da so suwa yɔdaman mahama ntoto yɛpa aso ato 40 ne mpanyifo no yɛ ntoto yɛpa koko board ɛyɛ ntoto yɛpa sɛ ka no ɔmbɛtie firi hɔ na emu akuafo yɛbɛtua boka monya botere na deɛ akɔ so onima no deɛ Mata medase no krasa o time naso 0260196064 na 0260196065. Hello. Me ba cho minua bema na oba be ne mehia ni. Aso bema kwaku dwamra. Ayo minua bema kwaku. Mate. Kwaku frefri he. Aso mase kwaku. Yo. 1 minute 30 seconds yenko. Yeah. Majo ba so ya mi sha no from ye no magana ma mi sha munna ba so majo lo aso me se ba so ebe se na ba na kwa bi kwa na enye no on ka no asem na ke mama be ma kwa bi kwa na aso me se ye kwa nye ba kura ye emi before na ka no so maybe my extra Instagram pa so me da ni sha Yo, yenso yada sipa 0260196064 na 0260196065. Aha, SOMPA 106.5 FM Accra, Ghana today. Me fa nipa num na fe me de course no abawie ye ne edidwa. Hello. Good morning, AKOSUA. Good morning. Me pacho minua ben na mehia ni. O ti se ni edikan. Nyame adom me ho ye pa na wonso e. Nyankopon adom me so me ho ye pa. Me dia na e free kantamanto. FIFA, ma fe kantamanto fo pa. So kokora wankra e. Oh. Ko wankra. Say ya ba yenso ya ba ye ko ya ba. Se we de na wo twepe. Eti na emu hye da nwasa. Sa juma de ga sa ko training and sa na ye kan se wankra be ni je de ya anye fa ko. Ebi ku abe o kwa pro ne ade. De Yakopon se o de wa kwasa ba. Mate. 1 minute 30 seconds yenko. Yo, mami chamba papa bo cheja ko. One ever chairman MPP, near Yankabumu Abaji, a memorial friend, this is a Yamal for Canon. So many abay. I didn't say, oh, said the NDC Koyan, a MPP, and can send for here, Crapatula for the atmosphere. Now you oh, near my NDC, a papa check. No, you mean, no more for Bano say, you can say MPP, you can see a cover. I did see MPP moment here, and this is for some every said piano. And I was saying, I don't know what they will sell my Nichicano, or no, my yanka. And look on the see a capra, and people get to opposition. It's one more chica, where a Nichicano almost sell. And on the Siaka, can you know who will my papa check? You, we're going to get promised, and you come in Sapeno, oh, Yama AKOSUA. It was 5, and Yama AKOSUA, not a cowboy, and Sankabay. Yeah, my way, no, Yana Yanity from the Yana to be an answer more. It's a woman, yeah, on there, but the more opposition over post, as well as MP, the world done post, what makes his Cabay MP, what him say, over these 4 years, will call one cause that your bed. A man woman, the world won't say it. You know, how much opposition and come, and then no other, or by that your victim, or by one traffic. Well, just one those guys who are bottle. One more, so yeah, one more after you to Mudia. I come on, so yeah. We'll be able to Mate medasi free for our time na so aka nipa 9 na mawie 0260196064 and 0260196065 SOMPA 106.5 FM Accra na utie Ghana today dwumadi a ye bie phone lines no e ma won so kire wadwere bia wati oman mu nsem awie. Hello. Me pacho minua be ne mehia ni. Pacho unia baba ko pe amaka wodanso man. Inanama. Yes. Nana na ho ye. Pacho ne ho ye na unso e. Nyame adome ho ye pa. Nyame tia nana yire ne ebi omo bia no. Ejeri ebi omo bia me tia wo mpa. Mate, nana yenko 1 minute 30 seconds. Pacho yo. The delegate yes, Munkai don't go to Samaye. AKOSUA, and only first time, opposition be AKOSUA, if we are for an angle, one extra, yeah, a man or two, no, yeah, first time.
Adia Baba Jamaya, one year, when you go up to entity for years, yeah. And this is one at show. Once a man of a kind of 66, go start to away. Entity for shipping for Jessica, SSC, the Enter. To carry a young of a Juma, our name of Nigeria, and then one friend of one is cut. I have watching to Tanya for Nima. One shot and show 2024 because some of them are wait MP. Martina Nama, Meda se Wobren was 026019 6064 026019 6065. I can't pami and Sana Fimide, Jumedina baby. Hello. Hello. Yes, I don't want you. My God, I'm going to chat you. When ya? I come here, no. Oh, we are not coming here. Ajuma yepa. Amen. Then out of SOMPA, Mama and SOMPA is there. Now, I'm going to Tamentia, you are now Chris Lord, how about you for Ganaja, and I just have Mohammed. Yo, Yamika Yanika, Namoka Grandasem. I got that and it's more than too much. If you gradually become a look at your test, woman, it's more you. Which is the power of my woman, your man 15 years, you know. And I did touch with you. Yes, and now, Messi, and the Yamara is some wrong. It was Obia Juma Bakura. A branch of the pressure. See now, what's the matter of you? Now, what about Brantiano and Word near to a good work? Huh? Papa Jama, you know why you be I don't know your mamma Rantiano for my own name. Oh, they come at MPP, what do you say? I'm with your mamma Rantiano to move the movie. At Manzania, and you want man chopu. Maminchia, they can come with you over for national chairman. Now, I would say, Montomono. Bye-bye. Meda se ejanimo memfa mienu ahaya SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana today dwumadie ayedi Ghana hon komono na aba 102. No. Okay. Hello. Hello, Papa. Auntie Maggie. Oh, Auntie Maggie ma feel pa. Menso ma feel peto. Oh. Ya me sa to asma baba. Me da se. Wa fito yi de e se me petam na me fufu to beche because ton so de minim fufu pa. Anye ye di bre. Me nyanhia oba o fufu. Me nyanhia oba onim to fufu sen me. Me nyanhia bi. Ai se me frɛ brɛ o ebrafo nso unse ehɔ na choba ahema nyina wo na omususu na eton so de ehɔ na originate kwabri east ebra. Eti etono de metwia wo hu ababa akokora wo mse moto. Ane fa pepe na me so metwi. Enti pacha o birthday da bay. Etacho 16 February. 15 next week ya. Next week ya. Ye, na kan pese me kan say we chere kan me promise wo to. Ba 15 ye kwesi ada na maso ayehye ba wo de me de etona me de be ma birthday me de be share next year nyame ya domo a 2027 me pa cho anti magima minti yo anopay de masa mo america ne say eye by election ko ye no ni ma ehun nsem asori deja aba no wo ntwam baba jama ekwanya wo faso wakotia edi wi ni aba no ni enti won ntwam na de sifo anyanse na o ma won na ye say aniema ekoso no enye aban kura anya sika mfantua ku afo mo ka no asa akoma electoral commission sika so nsan kwa election ya besre aniema ekoso no enye ana na etuso biem aban or the tax bi akoto fair part for ne so kire say 20 Ghana na won mo je no say obeji 100 Ghana
obi be try dey charge 100 Ghana enti e be ma spare part no ne boa ye den ama won wa ekoto no o sori a wo say a driver for take asenti ade so na wo koto spare part na boarding a mama ko be ye den abeti asenti ade ne so wo ko ba ko say ye the traffic no free mo mai enta me fa load bi enti niama a ekoto na ba ne se no fancy se pa mu akon ya kwan nyina anye unti ekuafo ka a teacher for bre nurse for bre afa ye nya odan ano na ye de bo bisi nya no na ye de tio e samu a wo ka kire won wan ma won nya ni mu gidi to abama no no enya no na ye hu inflation wo obi abotomo Matianti magi me da say inflation no mate me fa de wo twa to okra na ye mfa enu Helen yeah, with them, yeah, with the chat to hey, where the Ekade, Accra, Ghana. A man worship with the papa. Medasi. Every month away. You organize a tear rubber cry over a banga, Obiabi, what national chairman, who didn't target where you go to some folks na go poncan baby bia o running maintenance do onwa eko AKOSUA ya take Ghana hands inflation kopom me take aswa me ba tensi de me ko atete Ghana as inflation to tax amu afuro baba jama what the asatian ko MP yenu wa sa ko ye ambassador wo ayi Nigeria asan Ghana die ni oni brefo mini akse ha Meji super abemena. Yo, Yerikai. Auntie, why you bypass? Says why you bypass? I go for you back Cantamanto. Why you Cantamanto ampa? Me too. Ghana from Wami. Na yenda o mampeni your mama. Yabona baso say. What timidi $10 billion euro Ghana economy no ma dollar na dey akofom ye be Ghana se nemom pokoje besia 2 billion somebody beto koko ne o de sa sikare ba Ghana na o be na dollar na ye se ko untebe isika ya ekuafo no demo a ave de wo se so le say ye fa support mo MPP aman so the most and this communicated. What a petty among camp. Offer Pampa, our because of the Pia. No other call from now, all you want, and Minaza, what you want when you say what about the mother about the Sapana, or Faso, extra cocoa, Walker, because a Clapodia, Opa, no time on any time of water, you, my bra, I will be 4 years to walk up. If you present your phone, it's another person. You jump goes in there, and that's wrong. It's my friend, your mama. Get your copy of the first of the Mama Jama. The Obe Claudia Winnie. Two bunches. Yeah, that's it. Wait, say, wait, 2 in 1. No. Hey, Aurobone a kafia. Hey, mo strategy, wait, dear. Mo dia tricky me pa. Apamus or mo dia tricky pa. Hey, Aurobo, we ya no buy or okay, so on the last one. No, so the last one. Ma nye bibia ma so besa. It is a kakafia won't be me. So Aurobo we ma ye ni dwana memra na endpoint homeopathy me kamfo homeopathy ayaresabia e de amount. Now homeopathy no a branch of medicine a omudi djuma e down so kra enti se orthodox medicine ni ade. Enti endpoint homeopathy se memo aso enti se homeopathy ayaresa na wo pedia sa wo yare de a ene Dr. Dubuaten e to nsafro se bra na wo moa wankasa wo ne Dr. Kwaten ene ne dom. Homeopathy no wo de aye adwuma more than 17 years e wo Ghana. Ena homeopathy no wonya bi e wo abonten. Homeopathy no e down so kra Queen Elizabeth wanya ne baby kure homeopathy ena no de sa ne ho yare
ɛna kenchasi ɔno nso tie adwamu yi wɔno nso homeopathy a ɛna ɔde yɛ adwuma yɛtumi fa homeopathy so ma wowo ɛfa ho ɛfa oba yɛfa homeopathy so ɛde solve prostrate in men yɛfa homeopathy so ma premature ejaculation no ɛfiri ɔno a yɛ mature ejaculation yɛfa homeopathy so na nerve diseases no ɛkɔ yɛfa homeopathy so na kidney issues no na aba fam endpoint homeopathy fa homeopathy so na liver issues no so watu aseɛ endpoint homeopathy fa homeopathy so ɛyɛ physiotherapy ɛne massaging endpoint homeopathy fa homeopathy so etimi boɔ ɛma yaresa ɛyɛ mmerɛ na ɛyɛ dɛ endpoint homeopathy clinic fa homeopathy so ɛma wo maame na ne fa baabi adwodwo na wɔda hɔ no fa ne bra ne yɛmfa no nto baabi na nya kwankɔ yɛ adwuma efisɛ tɔ da bi na sɛ wo de hye bi yare paa na sɛ abusuafoɔ no tɔ da bi kra ɛyi panyine ne kɔhɛ maame ana pa kɔsi awia na ketwa no gye sɛ mo nyinaa mo gye mo adwuma hɔ na mo kɔhwɛ mo maame ne mo papa a wɔyareɛ mesrɛ fa ne bra na endpoint homeopathy fa homeopathy so na wɔmfa nsa ne yareɛ yɛntwa wo scan papa pi radiologist ɛwɔ hɔ saa nso ɛna ɛyɛ wohyɛ lab papa bi a wɔn mu twa 4D scan yi bi a ɛno abɛɛfo kwan so ɛna lab technologies nso gyina ne nan so a wɔrebɔ adwuma wɔn yɛ mpensempensem wɔ yareɛ no wɔn yareɛ no yɛn nso sɔsoro ayaresabea bi wɔ akɔ a yɛsosɔ yareɛ no so endpoint deɛ yɛtu aseɛ efisɛ yareɛ biara wɔ aduru ɛde sa ɛna duro biara wɔ yareɛ a ɛsa ɛwɔ endpoint homeopathy clinic eti Dr. Adubu atense bɔ mɔde yansa wɔbɛfrɛ no ɛwɔ 0244867068 ɛnyɛ nwanwa sɛ more than 17 years ɔde homeopathy ade ayaresa abre nipa bebree nti ɛba homeopathy nko ade a mekamfo endpoint homeopathy clinic amount ɛyɛ 0244867068 0244867068 ɛna 0274234321 0274234321 endpoint homeopathy clinic na kyɛ sɛ wayaresa papa ɛne yɛde amoa wa Dr. Adubu atense frɛ ne sɛsi a ɔno abɛfa wo frɛ ya ɔno abɛfa ɛyɛ miss call so ɔbɛfrɛ wo back o UK kura ɔbɛfrɛ wo ɛyɛ 0244867068 0244867068 wofra wo se Dr. Adubu atense na metie SOMPA Accra ɛna mete wo nka 0244867068 na time heba mixture TIME eduro no me kamfo de ama wo se eduro we ya nyare ansa ne anom ade ba ko ne se enne wo be hia wo bi o sente akoso me malawi abosumi bia na aba wo be hia wo bi na nse mitimi nkwa adwumade na aye wo me sori bia na me ho na me ya asade abayifo de me nipadua no kɔbɔ bɔ se wonom time heba mixture eduro no a sa wo hawo no ebe free ho obi a wanum ato a wontimi ne de ba ne se ne yete ne se ye no ane se na amene afo ne yekɔ hata na sa wo ne yekɔ akɔyie se wo de wo sika ba na wanum ato wusika aba sese wuti bidie no yese vein labor na ade ya tode ama wo yempese wo bedi wo bre so aba da bi kase medi me bre so aba vein labor is not my portion it is a vein labor anya wo portion na sika ba wo nsam na betimi edidi ama ho atɔwo a onyame wo boy se yensom ne ye nidi eti na aduane kra na ma Adam eto fom no eti time heba mixture du no mo pena ma onum ada ho etu malawi ase no na honam ya wo no ekɔ na at the same time no ama aduane die nso ya wo de obi wo kra no na num da ho but odidi aduane ne nya ne de na aduane de se wudi ne wantene da na ye aduane se wudidi na wantene da na ye aduane se wonya pizza bi twa wo se pizza na mentene de ana wanya abenkwan eni fufuo bi wo se abenkwan na mentene de wanya wuraru nkwan bi ye de akokɔ ene ye de ya wo se mentene de wontene de sade yi wanya hagie aduane papa bi a se mentene de enti nom time eba me shedu na wudidi ayewo de na at the same time no nso no na ama oni pedua no sisi ne ho so ye sign de time HH mission capsules no ba no de e ma ne mema no obi a ye kamfo de ama ofi se wo ye bema na wo junso na wo bre wo ye oba wo junso a wo bre wo ye obi a wo immune system no ayemre wo ye obi a wo pe wo general well being wo se obi wo ho a wonyare bi te se me se me nyare de enti a me nyare ne se time heba me shedu no de di kan Yesu ne mantampie mu ene manya mayare senti me nyare enna ade nso so a yes prevention is better than cure wonum time eba mixture no na wo sand the time HH mission capsules na yentafo ne ka ho a na immune system ne wo boost nti yare ne kora emma eti wa ye wo ho dro dada nti yare ne wo ba wo ha soja fo no se do mu gire o mo na so se we de ye ntimi ntina ha mo me yenko infection na wo ko ade nti a wo general well being no time HH mixture and capsules no e de amount eti Dr. Tafrija ne nana ebewuo ene wo kire ne se be ma me nana tenase
wahu no brawe wahu ahaba we ene obubu odi mintimi nkadi ne nkyerɛ na obubu odi na me se haba we de minti di nda wo se ame na na kyerɛ me me kwakwa yem makwa kotutu na me de aba be time heba me sha anytime HH mission capsules no na de asa ye ho yare eti bomodi ansa wo be fre Dr. Tafri Judges friend is see afre Dr. Tafri Judges see as a dog me pe time heba me sha duro no ena me pe time HH mission na me te no SOMPA Accra 0244 417669 0244 417669 tiabiemu na friend sesi ya na yemreo time HH mission and odie wanye bia say dia malaria de obaka say mai but time HH mission capsules ne de eye wo general well-being ankasa eye say wo dwunso a wo bedwu nso yie eye say da bia wo ahoden eye say mpemu agro nso e wo extra benefit bebre kura e ma wo sexual intercourse etimi koye bra wo ne wukunu ehia fra Dr. Tafrija eye 0244 417669 0244 417669 and SOMPA 106.5 FM Accra your client service line ID adwuma ebi apese obey announcement opese obey interview opese obebo jingle bi wa ha opese obey advertisement bi opese woni ye konakra na asori you pese wo preach wa ha anase bi asori mu ye program mo ye conferences ope ba bi ya announcement your client service line no eni opese wo ye enquiries bi a ope ye rate card ni bi a 053 188 6216 053 188 6216 yebiem 053 188 6216 na wasend a message e Telegram WhatsApp anasa obetimi afre anasa SMS no obetimi send message so say ni say baby a wo no nso no ebi a wo tie enkan yie ana wo ntie enkan yie nso obetimi dia fa ho obi wo santi akosi ha na mewo metemo nkapa but edru bi say ya na station bia betwem sa report nya ye pe sa feedback na etimi boaye emi etimi dia na mo sisi enti baby a wo no se wonya SOMPA loud and clear nso a obetimi send me message wo WhatsApp Telegram ana SMS ana timi afre no mama so ate santi akosia ba bia me wono edemu loud and clear minya twetwe bia ewom na am ye hu se sa area na ya cover ye gi feedback every ye customers and ye T4 enchain eti no ye 053 188 6216 053 188 6216 and ye SOMPA Accra ye client service line ye di adwuma announcement jingle wo po bia BMC program bia ma me wo ma bebre wa ha adwo asare wa ha APAM DADAA wa ha obrempon wa ha abake wo ho ohene yire wa ha wo munyina wo mutimi MC program e ma ne ya kono eti se bi mpo a wo obi baba be ware na afiso akosia kode enso so e wo ho eti se bi a obi baba be ware wo baba ye engagement wo baba ya yefro na wo obi obe MC e de ama se both English and Chi say ye brofo say ye eyi Chi ni nyina me manitimi ye ne kama eti se wo be ware na wo obi a obeba be hye na abusua na ba no obedane mo a eno nso wo de fa 053 188 6216 ana no ano no wo ye program bi wo di birthday wo pobi ama na MC amawa eno nso fafa 0531886216 me mane be ye ne kama e de amaw eno eye SOMPA ye client service line eno ti APAM DADAA ye nidwa ento aso na ye nkoye nim ma me wa ye ni nyina na no meti awre hosembi me ne bre pa enkoda no nim so yon vita no wo mahunu enti se wujaja bibia to ho na ye sama wanhwe ya wafa na no me ne da ye hu ye no obi afa obese de edisi nneoma wo shempada onim se yon vita enenti enkoda no de se wo ma obabia sha se na fama na hwe ade na akora ne nidi oni yon vita da we serious no emo wom wono mo wo aburo de na e wo hwiti nso ne nyina no vitamins e wom no e ma akora no ahodem foforo de friend se kwahye ko ba nhye bi da bra wo di yon vita de promasidofo anya adaje adanda so ayode ama mofra no enenti wofo bia wo hia bi na no fo no nsuo nim abra yon vita wo ho kan ho FD age atum se eye enenti wo fa ba bia wonsa ka bi na ya kan sa no ene ya mofra ne dia na efiri mofra so ekosi mpani so gise de awuo 21st clinic wo ye adwuma papa wona ye hwehwe mo hunu se de kane ne ye ka oto ase ntine na twetwetwe no edu ba bi ase ena se wati aduru so se na enya aduru ade e frɛ ne sase ateka ye koto so de nyina no ntine no ɛho keka enti unyini duru ba bia wansom ye ebetimi aka wato nyame ampata kura na ekumo 21st for ye hwehwe mo ahunu na World Health Organization nhui no wo mukura de bobo adum ne adan ti siateka no ebiti ye no onim se eye duru bidin ebi kura se ye nipedin na 21st for na ehunu atwa ba ahwe ano uye no to nchen ya de bia ne ho a wo mo ne ano aduru highly efficacious medication wo mo na eyo na 21st aye ka na asemi wono akure ya
wo ye hwehwemu wo radio no mojanom na afi wo hunu yade atim na wo de adura etu ase e de account say ye massage na ye ho a ebia na wo de ne nye massage na mom e ye adura na ye so ofa ebi kura ya akwankyere na ye se de ma wo enti kan ho na ye nkura bata no eburu dunum e wo man mu ye nso ne yetimi twa ntoma si ye kokko etwa bosompo koburu ni kurom a ye kɔ ho anya afi ne ye kɔ prapra ana ye kɔ twitwiponkɔse ye kɔ saburu ni fita se se wo boso wo brekum oboase ba bia ye wo ho na mom takwa no Roman stores mu na behu yen takra de efekuma number 9 taxi station ho na efe nkransa Children's Park enchen ho Presby Bank ne nhwe ni mu won se kan yen wonu mu a wo tachima nyina nkogien bank dandada num sunwa kwa no so na mom waduru sunwane buna he nkro ho de a teaching hospital no first gate woni kire tachima no won se nifa so free tachima e ban so a gate etoso mi no won sabe nkum wo mu awu kuma se nyina nkwa ehwe overseas ba bia Sompa FM ni TV wono ehwe adabra ka asem na mekan kaswa obonkwa no so ye wo ho NFA temaiwo Roman karika so da na chipe Tantra here runabout enu ye nkran Dr. Sisters mo ho wo mbehwew na ya yoyie gi ahoman 0540 311 311 na fe baby awo no enkyere obabia ne nkrabata wo na wonso kwaje wa yarehwe anopai wo mukutaye mu ntine ye de nkrata no ne sade gante eno ede sommo adwa famiko yempensuo bi enom na kasa natural mineral water eno eni abojunsuo ya yennom ye de afamfidie mu asonsonso nti wonom a typhoid ne cholera ne sanema no enya de se ubenya bi na de ba ko eye nika ene se ya ye ne se de obia benya ne de wom obu ohonom a okọ bia no afa bottle kitue bi no de ahye ne bag mu no okọ womo tonton okwan ho nso se eye bottle na woton se ye sachet wo benya bi afei ye wo dispenser gallons eno no offices akese no ne yusu ti se sompa hanum se ministries agencies abatan wo bekoro na esisisi wo nti ba bia wo free ba bia no na capsules so wabubi na wanom kama eye kasa natural mineral water se party bi koso se wedding bi koso se ye bi na ekoso na wo pensuo e dia serve wa hoho ye no nyam beba ho dia me pacho kope kasa ne bi neto kasa Loma Ventures for wo na kofa sansuo yi aba German so Taifa Back Hospital echi honom na wo make no ewo numbers a wo be frɛ wo mo ewo so no na wa place wo order no 0206 469430 0206 469430 and 0303 965780 na oni wo mu edi enkomo na yema ensuo no yenya binom na ebiebie ye nipadua mu no na kyesese ye kopa aduane bi edie eye Hajia special local food Hajia ewo hacho Atomic kwan no so wo mo ne transition funeral home no na edi animhwa na se wo mo eben no enti wo de odu transition na wo bisa se wo hwehwe Hajia ho a eyade se ebetro local foods nyina efri banku ne tilapia so nkwan bia fufuo bibia bi ubetimi anya bi ewo ho anopa 8 am na Hajia ebie no nwotwe ne fa 8:30 pm Hajia up for the day enti from anopa to enwumren de time bia obefa ho no eyade se obenya aduane ne bi na wato se bia wo order lunch special bi de ama wodofo bi a obetimi afre number si 0246 359921 0246 359921 and 0594 797215 eno Hajia special local foods. Yeah, abajafo na aha ena ye de dwumadie no esie na monko ye Facebook page na mame se greet wo ho ana ye mobbo so tew na afi ye mfa Ghana today no emra awieye na ebono ndu nso a second service Prophet Dr. Kofi Oduro enisia ombeba befa wo modwa de abomu akopem se premo ebeto ye sorry so no na afi abomodwomu akopem se nundu bebo na ye de aka nyina nso ato am so ntiko so a etie SOMPA 106.5 FM akranya me yadoma memenda Vals Day Valentine's Day ododa ye da odo de nti Sister Jo, who is your Valentine? Jesus is my Valentine. Okay, no. What comedy? Who's Jesus your Valentine? Okay. Say onu ne da wo do edikese kire wo. Okay. Into on your Valentine first. Inti. Now wife it's okay. Yes ni ho no. Yes ni ho no. Yes da bi ho. Na bi
Yeah, APAM person of fire. We had the ya ubechi. Baby say Mother's Day moje. No correct. Valentine's Day moje. Birthday moje. Bema no so cry birthday obasaje. Yes, we yenso asaje. Isanso ye International Women's Day. Yes, abewu ama ye nyina. O se wonkwa wo jade. Eso nya wonkwa na Yesu bewu de ma. But a odo a month of love. No correct. Yeah, that would sometimes the BBC who are not necessarily say idolize day no, but a reminder of something. Valentine's Day a reminder of giving because in Valentine na oye Roman sofo na is the era na no woman no ohene na wo no share say e ma obi anware say be benya so because no pay so be call kon e de ama no it no secretly no na or yes sir secretly no now or worry historical accounts baby but when a popular one pa no worry or more come a sacrifice any a chin ko two or chin ko ni jail and the back or san ya brand and efra enti or tro letter no de to us say from your Valentine enti ye kai e gina homa giving enti a Valentine's Day nye time me kopem me pese me breaking me virginity anase me pese me kwachempana Valentine's Day enye da ene mini boyfriend tie se me boyfriend and a mini girlfriend enti I need to have a girlfriend a Valentine's Day na won tell sometimes you know say remember bibia yenti ade na se yenti ase now you can say day be say am yenti ase say you can day na na di akire but we don't understand. Okay. It you can say Valentine's Day a day of love. You do remember sacrifice because Papa no said Valentine a sacrifice. Or was sacrifice here I ending up in prison. No correct. It won't say remind you say once sacrifice is better will make it. Say edru bronya ye kai say ya wajenkwa bi ma ye eti ye kai ajenkwa edru Easter ajenkwa bi de ne nkwa to ho ma ye eti me so kwan be na me so mefa so a me di pedua be ba afore ye de ama no ye kai san ba edru ho na ya diverted ya fa ba bi basa ade a ye sacrifice here e da bone na we mu na na ye pese ye de me dis na ye pese edi entina edru Christmas inti say me chempra Edu Christmas in tears, I no nsa. Valentine's Day, tears, breaking me virginity. I say, me boy, no, sir, you don't understand. But we read the Proverbs chapter 4, verse 7. See, in all thy getting, get understanding. Was say wisdom is the principal thing. But it's nyansa ne mu odu nanso ntiasie ye wo ye bienyan eya ye ntenie ma biase eti Valentine's Day nye day a obi wo kura wo hu ana on pede ni kura ni ma because of niema bi na Valentine's Day ye time akoma na Valentine's Day na me boyfriend ja me na Valentine's Day na me girlfriend ja me so Valentine's Day na me breaking me virginity na Valentine's Day no tiasie Saint Valentine anka say sa day no break you virginity or say won so sacrifice won so that odedi won so obi mo unsu ye obi papa na it's all about love na ye love no adwa ye krum ha love no ye dream say love e ye feeling ye interpret love say akono but akono enye love ye giving no e ye sacre ye sheda ye research about love. What is love? Love is different from lust and ye different from emotional satisfaction. Love and kasano eno na nyame da edi kire for God so loved the world. No kra nyina so bi anim. Say what you say. You sacrifice. You don't have to have a reason. And me the way man na the way am me no eno anya love. Love na is selflessness. A selflessness. To watch adwuma. Enti say ye kai Valentine's Day e to watch adwuma. Eti busa won say me menda. One hour mobo a metimi akwakoye ne papa ebi kura na me yere anase me krumen kanche ne se me doneda nyame ya domo a edru me menda pambe kanche ne yere se mama esta me do papa no remind no so what you say me so me kanche me kru na ba no ho so na ni aba no ho so se wo do me so me kanche me kru se me do papa I love you so what me kanche me ma be sacrifice enye ene yamfa we am me ne yanto gift ya ma me na ne nkrofo twemanso and edru Valentine's Day kura say we are always looking at what people will do for us but not what we will do for other people. There be a shed you be by amaye but life begins a bra we say dear na me so me ye e dia ma obi no obi so life e be ye better. It Valentine's Day ne yensha nso fa obi to akoma so a obi ye ne papa for obi to akoma so a obi make sacrifice amano
kuma so a wo be price na bema enije bi abre no eno ena ebema aye very memorable aye be ye enije eti adwa mayen kakra na wo Facebook na yen so do man kuma chia me say SOMPA loud bold and clear from Prampram Eko Ningo do wenya ya be fam community 25 ashaiman ya kosita mahabo oseto SOMPA is indeed trending listen to draw enso de ne dia ba wo se wo hwe live efrin sa wo madoagyi na ochia honorable Elvis Free Anchor eni Ora Malik Basintali komensa pillar 2 enso de ne dia ba wo se omono ankasa ne ho kafra wo se nyame ya adomu a efiada yi ye da ya nimi 13th February ne maami nimpon Cecilia adwoa mwako a AKOSUA woda fom enti wombeye ayi no ewo AKOSUA kwawu ehon wombeye ayi no enti no wo se wo invite obi a se wo mebwanti yi ko mensa pillar 2 ya ma oshedin ene kafra Steven Papa K enso no de aba wo se this program saying yo Steven me patro ya tewa ya te yedase wato etu yaka na enti messages kakra edam Facebook aba apam kakra wo de soso na ya sorry so ma me de soso no we ye wo mo a etie SOMPA no ne nso ye wo ma woda wo ma so de da fidie no ho na we de mepoto happy glorious birthday to my sweet mom Mrs. Matilda Bruce Arthur, wishing her the best of everything, good and healthy life from children, grandchildren. We free, Mami administrator ho. Nina nimpo di na wodane. Wow. Nimfo ni ne daso no. Beautiful woman. Wonderful. A woman with substance. Aha. Ene na woda. Nti Mami Matilda Bruce ye mo awoda die pa. Free o man nananom nyina ho. Yes, nyame nkoso no wo nhyira no wadwempa no nkyire ma nyina mra mehunu eso emfaso. Amen. Happy birthday to Gladys Lois Nana Akua Kenvo from her father Don Simon. Okay. CEO of Don Simon Special Kebab. And we every obrempona na kwa mpoma ho. A cute girl. Wonderful. Aye. Ya otene ka so sa no. Ente na na woda, wudi wa woda ne akukudami ene disa woda. Aye. Sabre kro na. Happy birthday to Eden Adade Ofori Asimate from her parents Mr. and Mrs. Ofori Asimate and the entire family. We love you so much. Wono na da so no. Wono na da so. Ente ene wo ma woda. Wono so say wodafo bi nso edi na woda wa wudi wa woda na pese se de de nkrofo pictures toto so pese wo ya your client service line wo de fa so a e be ye de amount 0531886216 wa nkasa wa na se wo ba anase wo nua bi o colleague bi o maame o papa bi di ne birthday na o pese ye de to se de ye to Facebook de pictures na number no obi frame say wa bo 053 no na aka de aka no de bi o mo 053 no ti mo bo na aka de aka etire no 053 188 say matu be boa say 188 053 yengo bi 053 188 62 16 053 188 188 Pabu be confused ni pa ye. Can say the physical 188 053 188 62 16 Sa akoyi. Yes. Also count the na me 053 188 6216 Abam edi sorry so. Ye da ye tie fo nyina ase. Edi anopa die unu aba AKOSUA go ABOAGYE AKOSUA nhyira na afenso